Assalamualaikum. Mang, ini jual apa nih? Jualan roti bakar. Roti bakar sama? Burger, saus martabak telur. Ini apa nih? Bikin apa nih? Martabak telur. Martabak telur ya? Oh, pakai daun bawang dulu ya? Ya pakai daun bawang. Ah. Kalau yang ori berapa harganya? 5.000. 5.000. Mentega. Mentega dulu ya. Pakai kulit lumpia ya, Mang ya? Ya pakai mentega. Pakainya berapa, Mang? 3. Tiga lap ini. Lebar. 3 lembar. Telur satu, Mang? Satu terus satu. Oh. Lanjut pakai Daun bawang. daun bawang. Cukup segini. Cukup lah. Terus Bumbu. bumbu apa itu? Bumbu asin. Asin. Pakai mayones enggak? Pakai. Simpel ya, Mang ya? Yang simpel-simpel aja. Emang Biar enggak capek. nggak capek. Udah, gini berapa, Mang jadi? 5.000. 5.000 ya, Mang ya? Iya.